kalu inna lillahi ilaihim rajiun. Rizamba banu leta sila leo umsuiba ikao ujiri Marseille. Shaika wajibu nireje ibanu. Hauka inamna radunga zi habari. Umrolo hitso wahimu na nyasi. Nyezi Mungu na mrehemu. Fakri Farid. Nga usikitishao namna enda mno. Haukaya imwananyasi haulwaya na mazahidi wa hima yabo wakafilme enamne kaundo ya kaujuruhulwa uo msiba mziro ya ukamwanadamu mru Islamu bahibo mwanadamu ikao rilamsi nzima ya shuhulihe na urenga telefoni ya kejuma ufilme mwananya ya tolowe roho olioyokaya ya zingare le fujari la katowe roho ya mbezia bazinu kazirendwa shakinyume harenge telefoni haka filme ili ya uneso wa Komori ya unese wolemengu ya ukabanu mwanadamu ya ujua hulwa ya na wanduwe renga mapicha wa yonese. Abo mimi upando wa hangu binafsi ekati nikiwa ye mwanadamu ikaundu ya mzingarashe hitwa ya kaushirema harmwe gudro no wanadamu wa kaufilme wa propage ni uzisiwa enda mwebe adui wa handa juma zenu ngozinu bahi ala alhakika tijosubu tinabeka kaire ya mroa hitwa rahano warengaze telefoni wa Komori hamadasi wahima yabo wakafilme ye mwananyao ya tolwa we roho uope uenda mno uoti usilamu uoti ukomori wao ndo waladhimu wakema kupablo wahanda juma shetendo shajiri jana Marseille yoka wakomori warende hawandu wapeu ejazinu karjaparo ziona yoka mkomori nguimilio mkomori ya mwone ya renge shonondi ya kazemwa na anyabo ntingo juu ya dumtsinza hamangu tinzo inyamasha inyama ya do filme rahanoka ya mziye ya bunga rajoka hamba jekwezi osilamu watu reje indaba wa binadamu wa hatu reje indaba abu waka uladhimu watsahwa do wanadamu wajinike nafasi waka filme za ngozila hokabu ngoma complice ojumu mralo hitwa wahema na shewatu Farid Fakri Farid tihakibu wa Komoro tihakibu waze wa hatu mlo Marseille ye malezi yaliyo mjiju yabo zotukia zorisa zodudusa ukabandoba hanura hondre yasi wa Komori kangarjo hima ridoba sulana refilme ze repropage shakarna habaka astaghfirullah namziye kwezi waze wa hatu mlo Marseille na mangalie malezi ya peu yaliyo mjiju yabo bagazi sikitishao zilati imaji za ladhimu ikazi filmewa zitolwa bonze wanadamu wadoziona yewa mzaya yewa mjini hao yele bavu wajoka hamba waone imaji za peu hamada zila enamne mwana hao ya kaurendwa
ya duindo de ya muwa unde ya filme ndo waka filme de madu yuwahanda waladhimu warengwa decision waladhimu mahakama wawatsahe haukawala mafavalu msiru rahane ya muwa ado bwa komori ngaziri sawo na tsena ngaziri sawo ye twabia ruloniyo ye malezianu kaja kabanu malezianu kaja kabanu yo kama na mkomori kweli nguzingaro namna ila wanadamu wakene roho warengeze telefoni za hao wado filme na abungo unao uwe arengwa shehitwa shire mwao harimwe pare gudro ya tolowe roho bahimimi ngamu amini kawala nde madu ya handani ndo wako filme zenongozila pisko wakane priorite ya ushinda wa mzie wa ushinda wa mzie wampata swibira shandi zokwe liwa himi mijinru ya peu hamadaila wajinike nafasi oliokaba astaghfirullah shangu wa mwambia ukazana bangar filme ori propage wole mengu pia waone ukaba numkomori ya ujurua hitwa na ye filme wandu wadoona mwanadamu inuti nyama na hata nyama sheka utsinzwa kejala dhimu shifilmewa kafadhalika mwanadamu rolo hitwa bahi umkiswa wajiri jana Marseille wumziro hata lefujari la jwajula kahuwe mwanamsho hatu jana hatuenda hamrua hitu hastara kabati mru yao na image rika uona ze image mahala uliliwa shiza jana Marseille c'est trop zi dépasse limite narsubutiri zambe kaire auwe mwanamsho hatu jana pisko hamuua hastara no karijamswamihi shetendo shila shizafanyishia Marseille ye adui wahanda do wanadamu warengaze telefoni za hao waka filme wa propage na abo wahimi abo babo wajojua wajube wamezia bazi nkazirendwa ya wauwe au wamuwe shangari ya minio kemana wahima wandu wala waka filme bala ngabo complicite wakubaliana wala maadui rahane ya ne kajusa shehitwa zinati imaji za ubinadamu narukubali kangaziri sawe twabia ila lati twabia kihatu ngaliona ungazijiri wakati mwinji shiza jana zitumbu mpaka na mkera dhibabanu sonti pia jana fakri maudu kartu juanda ya umrwaji kama tu juo siko wa hahe ya joka urendo ya jazila mnyezi Mungu naripwene shari shaba harinjio hara bahata bandhi simdungo mukaba mrusa Marseille ekande namna ila mriye kana shughuli ya nduzahe amru afani nduzahe mduna pare eno tangani mduna pare ya ofereshe chamdungu joka muhara hosa Marseille ekale uwa kumori walio Marseille
leo mndu kujohenda kensi harma kafe bala ndaina nanya vaje wandu bala wajuse mndu ngo mndu wa hitwa warengeze telefoni wado filme shakwa no zingare mndu linu kafadziro la waswili linu kafadziro la waswili bahimi imitika ujanlani zenongoza ajiri usikwaja na harmu mji wa Marseille yoko wanadamu wafanya zenongozila wahima wako filme ili wafanye pwara hosoni mwa Komori wa wanadamu wapeu watso hindu soma hanira wa wanadamu watso hindu wamenyao ye malezira ya hunda harumwensi ya hatu leundo vejo ko subuti yende harumwensi sabuho bahibwa minhum Marseille haruma ujinga hamada ula Karjoko urejeinda babi kwezi sonti pia rinjio gara no wanduza tu walio Marseille no wananya si walio Marseille haukangwa joka uyenshi haruma situation ikawo ngiyo nziro Mnyezi Mungu ya jo wopo aneshari c'est pas possible ila mferindi wandu wambo wa Komori mazisilamu wasubuti wa kosione acte barbare hamadaila wala ti wanadamu ikao ngwa meriteo pardon hatomla uha duniani o wanaula wa duniani wa mdunga zensuzinu wawone kayusikitisha somahani zahaju wawone kausikitisha waje wa filme wabao wazazaha uno wanduza waje wakoze jena mna wanduhuze wahema na shewatu mwana hatu Fakri Faridi watabi hao wanauze imajizila ritabi hao si wa Komori wari wanauze imajizila ngarilaniyo kakejakiri kejaladhimu mwanadamu ya kahulu haya wake wanadamu warenge telefoni wado filme serte hunu pari zojiri haruma mashule anduwa wanga nao awanduwa wanao vala jana wala wati wanduwa kawana wala ti wandu wakahangana wala mwanadamu yakaurolwa hitwa wawone mwanadamu wala wayajusashe hitwa ya pasu wao harimwe pare wawarengeze telefoni wako filme iyo ti sawa nasi hunu pari ekangari wanao haruma sali haruma mashughuli shahunu pari kabati mdu ya parona mananya ya jurughulu atolwa roho duniani ya kensi ya do filme maiti olioka yende ya mhui izo kama na ujua mkonfonde na bankara mba Marseille tino wa Komori walio Marseille pia mbrati juele wanai ngabu walo Marseille walo ne malezi ya kikomori watiyo harumaze tobia zinu shaze tobia zinu ngazijiriyo harumaze suare hokawa ulevingu wa mwinji uvoyungu wa mwinji wanti wandu wahunda malezi shaka wandu wahunda malezi kwa jajo subuti wa asiste
harimo mwanadamu yakaurolo hitwe namna ila bahibo wado filme namkeradhi be Komori ilemewa honesi wa surambi rilemewa honesi wa surambi ye Komori ngara unautobia mizinji zitilwa haruma zerezo zinu zipuwa weso ya sharafa shahiyonti ya hatu shiripuwa ushewo ijo wakati ya uhima badzima rilani zanugo zinu bejazinu karja paro ziona haina mwanadamu harumweme hakama kifaransa yawona mananya ulawe roho ya mbadingo ya tumsaidia ya mhui yeto hukumlwa antanke coupable yawona mwanadamu ye hifa ya mransi ya hafa ndo irambao no assistance en danger bahizila nezajiri jana na wanu ngo opir pisko wanu wa komplote wa kosione harmwe akte ya kufanyishia jana Marseille waihimilia waibarilia shamchuona namna mwanadamu yarenga mwananya ya mpasua ushehitwa uwananya walo yabo mempa 5 metres wa filmeo wa ukaja kwa jaka ya au plus de 100 metres wa mengo mziyao sha juste 5 metres watu shino mziya sha kweli wa himeneze telefoni wa filme iliwe wadoonesa owanduza fakri no wa Komori kayinde na mnaraka ure mwananyu hitwa wope uenda mno ye imani yatu yenenda ye wasilamu watu wenenda wasilamu watu wenenda ye imani yatu yenenda ukari hondwe namna inu bahisi wa Komori sonti pia rilio harmenti ya Faransa ngeladhimuo rijiporte parti civil o wanadamu ikawo ndo wahimabala wakafilme wahukumlo sawa ne ya mzingara shehitwa karna ujuari wa swamihi wandu wa filme zenugozila na wakabo sur place geladhimuo bake sanctions joka exemplaire hoso ni matusi wa Komori no wandu wa hima wakufanya zenu ngozila pisco trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop ahibu yelao yentia hatu itulo nguo ritido shemeza izijiro Komori bahi nane zahunu kasi tinyangu haina usiku richodzi hamwana jana ridzi mwana wa mahanshirini na miili leo ngarijoka udzi hamwana wa mahamengo miraru neka nazikaze kifu engekwezi shanibe habanu njelani ye mafujari madui wahima wakaregistre omrolo hitso wahema na shewatu fakri
yokayondo madui wa handani kaire ya mzingara shaitu akamuwa rahana nyuma filme nyinde madui ya handani banyi wandu wapeu nyi wandu wapeu nyi wandu wapeu nariwambe dua Mwenyezi Mungu yaripwenesha arienti ya hatu juma ze akto barbar zinu enamna zifanyi wao ngamuhozwanu wana sha hatu walo Marseille watoza hatu no wabebe hatu eni mranji uhara ze famiza hatu zilo Marseille haruma mavoyu hamada yanu watona mba imani leo mru wana na mru ne mananya shati ndo urenga mananya ujusasha hitwa udoshirema haruma gudro hama balangore ngo itosha mbe ufufuwe no uope uenda mno sa uope uenda mno ngekwezi wanaama mlo Marseille wanaama mlo Marseille hewe na mtsahen razi bale ufakri maudu kartu jwando wa Mwenyezi Mungu jumpwani neshari baga mjumu ndugu tuko jo parso harma kafe ya rendo zina fakri ya rendo unumsuiba mziro bwa Komori unumsuiba mziro ezinu anruzamba bwa Komori ukabando bana nti hatu ya rejei wabungufu hamada wala anifu hamada wala Mwenyezi Mungu ya juwarenga zeroho uwanduza watabihe hamande namno wanduza fakri watabi hao zifilmewa zijire namna ila hauka woma adui ya peu woma adui wa peu shana rudishi la rongo ya mijipi ya riza ya nai kabati mrupulwa ni mji kabati mrupulwa ni davu sonti pia imiji ya hatu riza ya nai yemba davu ya hatu ya za ya nai ritikubali ritilwa haruma problemu ya miji na miji hau davu na davu bei namna wanza shonga wala wafanya zila walangwa umuhatu afanye mwana hatu jana Aisha na Isha walangwa umuhatu engena ristahamili bwa mbashile bawandu wala kwa japulwa ni mji ya maadui yalanga yumbashile bayo ngayo harumwe miji hatu pia harumwe Komori abona ribaki ya ukanga sina maadui nga sina zinyama za peu harumwe miji hatu ne mabavu warenda unai shatinde miji tinde mabavu ritikubali njia harumwe nkodo ya mji na mji bakabati mji wapua mndu yende yarende nai zinu zinyama za peu zirenda unai mimi kale wotifanya jazila mbenitino wanruma shawanadamu wanu wapeu wanungo uharimwe miji yatu yonti pia kabati mji utonema ezinyama za peu zinu shabanu bazima iladhimo rikubali ya ukainu ritikubali ritilo haruma nkodo ya mji na mji au bavu na bavu zinu zinyama za peu za jitawalia zirenda unai nariwane nao ili wahondana neze hukuma za hao hata mla duniani au Mwenyezi Mungu ya watoa duniani haraka eni atoa roho yahe tolwa sharti kiririnji ya harmo nyimani
za mji na mji na bavu na bavu bakabati mji wapua mndu ya jiarende nanyi kabati mji ya zenyo hakatatolata kabati ya jotamani ya zenai kabati ya jotamani ya zenai engetika ujabanu nlaani zemba msiru ikaundo wafanye akta ila jana harumo mji wa Marseille wapua uwazewa hatu emabani hatu wahu watu ya sharafa shahao walio Marseille haukawa unesa tobiambi ikau kaiti keja paroka harumo mji wa Marseille ze tobia zarendi hajana si handi wakaba fumru si handi wakaba olwa mru shakar japaro wona wanadamu wahime wa filme wewe mwana nyawo ye tolwe roho bahiwe propage hujiri dega Marseille shiza jana zila kajaparo fanyishiha wanadamu wahime yabo wamekadomu wanasire filme umtowe roho ri propage ili rione sa ulemengu kaba msi wa Komori si ujua huwa riruditse ri filme wandu wadone namna ruwao no shila titendo shangu kwezi shila titendo shangu hokatsamba kairi emanza shonga yawe mwana msho hatu mwana hatu naisha jana pisko hende hamu harmasiri shaka jafanye zafanyi wa Marseille jana zo filme ya doonesa bo ya mtawo mro ne namna ya mtondo wao buma kafaze mbi bo wanza shonga kamchozi ranti hizani shamkahima balam filme ili mpue Komori shewo mpue Marseille shewo mpue sharafa shahatu siwa Komori Mwenyezi Mungu jumlibani nai ya mtowe ni zeroho hana mnanziro uwanduza nyubanyu wajukwaza jena mamazi fanya fakri faridi wa siku jana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.